Mnajua kule UK nilianza kuitishwa wazazi ambao watakuwa wanashikiliwa na wale watoto wetu wako Amerika, kule United Kingdom. Ningependa kushukuru Robert Kang'ethe, kampuni yake inaitwa Robster Logistics Limited, na pia nishukuru mama mwingine anaitwa Maria Kimari, wote wako UK. Ciana icio cieri ni ciroire atumia aya maroya o mundu umwe na marauga o mweri ni mari maheaga ciringi 10,000 na already Ndungu ni atumirwo mbeca icio. Koguo mauma haha muguthi haria he Ndungu amunengere mbeca icio. Mundu gwitwo Kang'ethe na Maria, hawa ndio wamama ambao nimewapatia tone ndwiritie na ngamenya mena mabataro muno kana nio kwa ihinda riri marabatara kunyitirirwo. Koguo o mweri ciana icio ciahana ta cia mwandika wira nigetha muturire wanyu ndukarugame na muturire wanyu uthie na mbere.